Ole, mi pui na kan nga event mai High Court case pakhat Lengpui Land Scam chungchang kha nimin kha a court date alo ni le ta ni ti chuanin tuna kan hmulai hi a case number te ania PIL angin akala ti chuan case number 3 of 2026 ania aking tu te hei Citizens Alliance for Truth and Justice and another tini ta ni engpo ni se ti chuan akhina te hei anom thaduat ta ni ti chuan tuna order ko ron ti la hi amasa order zo khania Joseph Elren Clay, Joseph Lalsan Himaren Clay hi aking tu lampang nge Citizens Alliance for Truth and Justice ti te tana ron ding kha ni aking tu te lampang ani o ti chuanin hei a case chungchang ha chu kan trevek to te ro khami paisa lo lu chungchang kha ani ya ti chuanin hemi a hianin hei omzia chu sarkar ukil lo omsa Linda L Fambol le Miss Zairem Sangpui CGC te khachon accept notice on behalf of the respondent number 1 to 6 mo Zairem Sangpui CGC Central Government Council hi chuanin respondent number 1 atanga 6 ayo hianin engeniang notice khalo alo pom ta ni asan chu ni hi chu automatica sarkar ayo ding andi sawang kantin Linda L Fambol te po learned additional advocate general AAG ang kanita ti chuan respondent number 7 to 12 mo omje chu 1 to 6 hi Central Government Council in Alaudin Sak dona ti chuanin 7 to 12 hi Miss Linda L Fambol hian din sak don ti na ni omje chu mo tan gan let chholenga respondent akhinate 1 atanga 6 thleng hemi defense estate officer ti thleng hi tilai 1 atanga chuklak charchara ai Meghalaya Director General ti te tammai number 6 thleng hi CGC Central Government Council Zairem Sangpui khana din sakanga ti chuan 7 atanga 12 zong hi hei a sarkar lampang vekani hi o hi chu accept notice ani to ta ni din sak tu an nei to heng hoin o ti chuanin 12 thleng hen din sak tu nei to ta ni ti chuan 13 na VC Lengpui Village Council President te Roming Liana ti te Henry ti te IDBI Bank te po hianin din sak tu na nei lo ni chu mo ati hun lai khan ti chuanin order a po hianin khateng harin ziak renga Zairem Sangpui le CGC le AAG te kha chuanin hei notice ano accept a anni hi chuan ti tura chu sarkar ate an kalkual anga lekha enge comment turin nei em ti te khan ti don ani mo ti chuanin a copy khan lo dong to anni chuan anti turan ti mekin karinga emon lo ti zo to submission pan lo nei dei thei to mo high court a khan an document chungchang a khan mo ti chuanin submission te pan lo nei to ni theia an lo la nei lo po ni theia next court date a chuan an lo time an lo pray le te po ni theia eng po ni se kha chu thu thanga lo da taila ti chuanin petitioner number 13 atanga 16 hian adin masak bera kha chuanin ukila na nei ve lo ni chu ti chuan le tam takin an sei hot viewa maro chu nimina ero kha chuan heng din pui tu nei lo ho khan din pui tu aron nei ve tan ta ni ti chuan heting hen code number 1 a khan case sai nia tilai ma cho om hi Joseph L Rentlei petitioner tana ding kan ti kha Citizens Alliance for Truth and Justice CATAJ tana ding kan ti khani ta ni ti chuan ni zoron appear ve ta ti chuanin hei le lampang hen ukilan wa tam ta ve no ti mai thaya ka soita khang khan khami khati hun lai din pui tu la nei ve lo mo entinan number 30 na changa anu lampang zong hian din pui tu kha court ma sa chon la nei ve lo ni accept notice ti tu khalom ve lo ta ti chuan an ni ukil te hian on ding ve tan ta ni ti chuan heteng hianin court order a po kan muta ni o number 13 taka hi chuanin din sak tu ukil khala nei ve chong lo ni chu village council Lengpui VC President kha chuan mo ti chuanin hei respondent number 14 atan hian AR Malhotra ania pumarina ading don ani pumarina hi respondent number 14 ta na dinga chu chu tunge kan ti chuanin puro ming thanga ta ni ding don ti na nia ti chuan han en le taila Mr B Ram enga hianin respondent number 15 mo pu Henry atan khan ran ding dona KVL Remrod dika ti hi chu respondent number 16 chu IDBI Bank khami a poisa sanction tu te kha anita ni ti chuan an ni hian va appear ta ani tan hen kan ding don ani na respondent number 14 tan hen ka dinga mo ti chuanin voina hian vakalat nama te po kan sign don ani te pon ti ni o khami antana ding thei tu khan khateng khan case khala kal chau maya next court date le tang hian angai nom chho tan view lo mai thei bo ka mo tuna te po hian hei hun kha an la pek bel le ta ni heting te hinia court case enga tinge avari thin ve avain chiari ve kan ti na fo chana kha chu kan bei se ang vut hian kil hi ngai to thei hi ani lo ve bo ka mo tuna hian hei anin le taila matter be listed after 3 weeks enabling
the respondent to complete their instructions and file necessary affidavit if so advised อันนี้ตานี่ affidavit te pohan file venga dikhanin enge respondent number 14 in the soive enge 15 in the soi enge 16 IDBI bank lampang kanan soive tiang chi te po kapara voice comment kha an pek vele kha ngai don ta ni tihan ukilan tam tak khop mai respondent lampang a chon mo a respondent an tam shim boka sarkar lampang te kha chon court ma sa khan lo accept to a chon after 2 weeks ani po hian engtik ni ange mo kar thum nu lampang a ti ni ta court date rem chang om lok lo phe chonin kar thum nu ti hianin kar thum nu tak taka hi chonan list do tlang puya ma ro chu akali nu ate po ni the enge mo thil thlen dan thilom dana zerin mo ateng te khani hei thakhat dor hi court appear nan hian gap om vele thina ni tuna hen engtik ni ange anon list don hi kan se cheng talowa se cheng tur chonin cause list Guwahati High Court Aizawl Bench cause list kha uluk deulo en ve ngai nga PIL 3 of 2026 engtik angen list le don ti halo check ve de uzo kha ngai don ta ni fixed date omlo kar thum nu lampanga ti zong kha ani maya engponi se hei din saktu pon nei tha the thowa ukil top lawyer kan ti ang chi te khan ni de noklom maya e case chu pui chho viau tura in ngai la atu lampang zo polo phurna vak turom chong lo ZPM emo ZPM lo polo ni semo political party chungchang khani lem nova Citizens Alliance for Truth and Justice tena an khin na ang khan teng khan an ioding tu turan nei fel file lum ta respondent number 13 VC khan ala nei lo ni maya chu ani ti chuan next a te chuan lo nei ve to mai thei boka mo next code data te chuan eng poni se hi nimina thil thang chu ni a ho zong ai to chuan ho ang reng view ma se hi court procedure kan lo shed ver shim na tan khan kanon soi fe ni ta sela kan bei se ang vut in a kal don lo thil thi o time pray te polo thleng theya kan tumang ngo chon just many athleng ma vut lo mai theya athleng ma view mai thei bokani o case an chai dana zirin anin nial thak thiam le thiam lo zira neng chu civil matters a hi chuanin chumi dana chuan ti engziak hi ani vak tol thin lova ukil that lowa te point ngat ve matin ukil that le thaloga han ti po han document base ni thawa department in chu tiang chon order lo chua tiang chi te mo chan chan tur tam takha adanang zo ni lo khan order te document base sang zong khan in nial ani to thin wang hian ngai nom thei mai ni engpo ni se kan lo ngai chang zel don ni o hei chu ti zong khatun tum video chu ni sela Lengpui Land Scam chungchang apui chho rep piau don ani ole video thara kain mula chho don ya